Id-deputat nazzjonalista Claudio Grech qed jibqa' jinsisti li ma jiftakarx li ltaqa' ma' George Farrugia, anke jekk fil-qorti Farrugia issa xedt li ltaqa' miegħu aktar minn darba. U l-kap tal-Oppożizzjoni jemmen lil Grech. Dr. Busuttil, temmen inti lil Claudio Grech li nesħa li ltaqa' ma' George Farrugia meta nafu li ltaqa' saħansitra aktar minn darba? Iva nemmnu. Iżda il-fatti juru b'mod ċar li Grech u l-protagonist fl-iskandlu taż-żejt iltaqgħu mal-istess mejda. U fis-starija b'tonalità daqsxejn irrabjata biex iwieġeb għall-akkuża li gideb, Grech reġa' qal li nesa. Għalkemm din id-darba żied iktar minn hekk. Tenna li relevanti ltaqgħux jew le. Seħħitx laqa relevanti jew le li nibqa' ngħid li ma niftakarx li seħħet ma jbiddel xejn mis-sustanza dwar dan il-każ. Għal Claudio Grech. Sansitra qal li kieku seħħet laqa kienet totalment irrelevanti. U nur kienet tamilli għal Grech dwar ċaħda li kontra tagħha hemm provi ċari. Fil-fatt, f'emails li kienu pubblikati fil-Malta Today derbit ċari li George Farrugia, in-negozjant li nata proklama brabta mal-iskandlu taż-żejt, kien iltaqa' ma' Claudio Grech. Hi Claudio, I last met you just 1 week before your wedding. Kiteb fuqet mill-emails Farrugia lil Grech. L-ewwel darba li Grech kien qal li ma ltaqax ma' Farrugia kien fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex il-Partit Laburista innota li d-Deputat Nazzjonalista gideb taħt ġurament.